Arko ini pai krepo orni kabil lo Charlie judang aterang mati ti hekpen KLJA atumpen patir pi ponsi Diphu rong spi heti atuar pi angbong along hacakan paklang pon. Laso hacakan along Paro arat atum kelang citodun si aning ceparong pon. Bangso hacakan along aluhiman pengpen emisi ramsing timung citong dun si bangso hacakan ingpu pon. Laso hacakan along preexam hermprang asong atum ta citong dun si ing samjin pen cupacun pon. Sitame hacakan lagi ni katok pulau kamia pengke. Laso culture bang elektron uthok paring pon pulau. Lagi nilini ngalong piglo, elitun katule fanda churu nangi, Karbi locau ni yutan matahang matumpan, alang itu laso dah dipuarong supi loka organize pen, tangrun pen, labang so kepak lang konte, dah elitun doprong dipuarong supi long doprong Karbi dopan lahai kapasini pon, kantul pon ancap kali, ladak itu elitun mangbong, karena long dipuarong supi long nangedo don. Kaprek akhai konta nang kini lumpuh. Lapen alang itu manta than kon nang ko. Labang si itu akemang. Kasi itu ma culture bang pacan konangi lasi lata isi hedung part of the culture. Kalau akan ajukan juga along lata isi hedung important nang dilo. Terus ini lima kadang lo. Lasi aja ini paling lo. Kado bare phan ka nere ikan kini akaron pa dirlo lapen lon ilung weda khacha ke kanong kenodun ke pati punon pati khacha ke kanang se paklang konji kado bare sejan do mantra jorong pang ho ai hel de me pilo lapen dak ti tongsar kado we aje positif to man mata ni sore akaro pilo da sinange tum anno kadok kare akhir jumeten pini da hatta tekan panteng pono nang pusi nili nang itu batengno ingku poniglo karo
Sok kuliah. Kuliah.
Woo!